Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Salmo Kapitulo 147, versikulo 3. Dagiti naupay, paragsakan na kat bedbedan na dagiti sugat da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Umay kan Adora, mapantan makimisa. Agsasarak tayo kada Nelson ijay simbaan. Sipod na boyfriend mo day ta Nelson, kanayo ng tipan nakimisam? Wala, ngamin, man nakimisa ni Nelson. Kan iso da ngamin ti choir iti simbaan. Kastagayam? Ni, jakam mo Kasano ngamin nga amom, kat pada kamatan saan ang makimismisa. Sa bagay. Ala, ingkan agpalas ta mapantan. O sige, mapantangarod makimisa. Total, awan mo't later aramidak dito'y balay. Oh, ada ka mo't gayam, Dora. Naimbag man tayo may ka. Inawis nak ni Wilma. Masayat na kasta. Mala, hintayo nito unag. Tapno makatugaw tayo. Umay kan Dora, umunag tayon. Takalpasan tipan nakimisa tayo. Intay mang restaurant. Ilibre kayo. Talaga? Sa bagay, adda trabaho. Mala, umay kayo, unag tayo. Naimas ni si Daan. Kaya't ko launay. Oy, di ka unay Mga numaltutan ka. Nag-iimas ti panangan mo, Dora. Ay na. Saan nakakaskada kayo anya? Ano kat agsinsin na ngo kayo nga agayan ayat kat agbinbin na in kayo kampay idi. Gamnodda kayo ni di babalayo. Nagdadakkel mat gayam ti subuyo. Jesus, naltutan ka matan. Ay na, day takit nga minta sumanao ka kabayatan ti panagngalngal mo. Anya ngay ita. Ay, napumpuno tingiwat mo ngam sumanao kakit din. Wan nga rod. Madimot gayam ti kasjay. Sige, ituloy mo timangan. Taam mo ka di ka pa'y nabsog. O anya, umuna akon nga gawid. Amok mo't nga agdate kayo pa. O sige, Sige, umuna ka rod na. Bye! bye. O anya, sa dino ti papananta, Nelson. Kahit ko tagtugtog ako ti parke. Sigod niya papapananta. O sige, mapanta nga ron. May mayat ijay. Nabigpig sa basit ti angin. O sige, mapanta nga ron din. Kasto ti kahit ko, Wilma. Ngamin, makapabang arte angin. Oray siya, kaya't kumat dito Wilma, adda parikot ko. Mabalin ka dya tulungan na. Anya dayta? Kasapulak ti kwarta. Aramatot ko mamang lukat iti negosyo. At akwartami ka ni adin ko, kurang mat. Kasta ka di. Mano ka di ti kasapulam no bilang. Kasapulak pa iti 50,000 pesos. Ha? Kasta ka di? Nodda, agyamanak. Ang amnawan, okay lang. O sige, padasak ti agrimedyo. Ay na, awan kwarta kakasta anak ko. Pangalaak ngay. Adda kwartayo ijay bangko. Amok dayta. Saan amabalin nga irwar ko ti kwarta ami kan ni tatang mo iti bangko? Gapula ang taipautang mo iti boyfriend mo. Bayadan ng tumangat nanang. Wano siyak to timang bayad. Ay, saan? Nagimot ka matan nanang. Sa anak anaimot, ambom dayta. Ngam no ipautang mo laeng iti kaayan-ayat mo. Ay, dayta ti saan amabalin. Kasanon no saan tunga agbayad. Siyak to nga rod ti agbayad. Nya aramatom dayta panunot mo, Wilma. Saan aga po ta kaayan-ayat mo? Kat pautanga mon iti kasta kadakkel a kantidad. Nga oray pa'y kuna na apag negosyo na. O, di makaammo ko man amang remedyo. Kaya't kung nga rod mat atulungan ni Nelson, nanang. Ngam kasano no saan na kanto abayadan. Disikan ti kaasay. Nanang, kaayan-ayat ko ni Nelson. Imposible mat alukon nak.
Kan maysa, makadiyos. Kan no makadiyos ti maysa a tao, natural asaan amang loko. Ala, makamo ka. Ngamjak kayat nga irwar tay kwartami iji bangko. Tadyak kayat a maungaw. Nagdakkel mo tunday tanalon mo? Sa bagay, duwa tinaglonam. Naggasat mo to ni Nelson, taikam iti kwarta. Saan? Utangan na. Si kakit di mo. Ay na, dawat daytan, Wilma. Imposible abayadan na kapay. Anya? Kas dati pa nagkitam kan kwa na? Alukwan na? Kas jay? Saan mo't kat di? Nagdakkel nga min unay ti bulbuludan na kan ka, friend. Dora. No siya, saan ko nga ikan? Anya nga iti amok, no itaraynan, kat saanan nga agsublipay. Anya? Ay, ala sige, inako ni Jalami saan ko. Ado pa iti aramida. Agdwa-dwa akon nga agpautang kini Nelson. Gapo iti ibagbaгаданanang. Kan kastamot tan ni Dora. O sige, agpalami istapay Nelson. Agyaman na, Wilma. Kasano nga eh? Ada ka diti bulbuluda? Wan, adda dito bag ko. Yawat ko kan kainton makapagmerienda ta. O sige. Ngam, di mo na ibaga kanya. Noan niya ang negosyo ti Sirkam. Pakanan. Ngam ije lugar mi. Kastagayam. Inton mang lukat. Umay kanto sumarungkar. Tapno makita mo. Anak, adda ka di kwartam dita. Gumatang ako maiti agas ni tatang mo, tanay, naibosan tay agas na. Kan ipacheck up ko ma. Tasimruman ng sakit tay saka na. Awan kwartak nanang. Di mo't kasusweldom. Wan, ngam ado nga minti binayadak. Ha, anya ngay dagiti binayadam. Siyempre, dagiti loan ko Angam di kagdanag nanang. Mangiremedyo ak iti kwarta para kini tatang. Nyala, saan abalin anak ko? Inaklaangin mangirwar iji bangkaw. Kat, kumusta ngayon di kaayan-ayat mo ang nagbulod iti kwartam? Nanang. Talaga kadimot laang ang negosyo tinangaramatan na. Wan nanang. Ngam iti lugar ta. Saan adito'y lugar tayo? Kat, kaano ngay nga agbayad? Agbayad to lang ta. Anak, sapay la kuma, ta saan ama sayang ti kwartam nga impautang mo iti kaayan-ayat mo. Sapay la kuma, tabayadan na mutlaeng. Tano saan, sayang mat. Kaasi ka pa'y anak ko. Nanang. Hala, tarumwarak. Inak mangirwar iti kwarta iti bangkaw. Saan nanang? Siya kunti makamo iti kwarta nga aramatan ni tatang. Bayan yung ti kwartayo iti bangko. Takunayo matasaan ko maamagaraw day jay. Anak, Siya kunti makamo iti kwarta para kini tatang. O anya, kumusta di kaayan-ayat mo? Manun abulan, sipod day di ko nam anapan ijay lugar da tapno agnegosyo. Wan nga ron. Ngam, Oh, apay. yakmatan makunta. Ay, iso daytan tay ko na, Wilma. Nagtalag ka, iti kaayan-ayat mo. Saan na ka mabalin alok ko ni Nelson, Dora? Gaputa ay ayatan nakday jay. Kan may isa, makadiyos ni Nelson. Imposible alok ko na. Ay na, di mo maibagaday ta. Tatao laang ni Nelson. Uray man ko nam naam mo na ti Diyos, tatao mo't laang nga agbasol. Anya, Wan mat, tiket di aramidam, surutom ije lugar da, tapen kem no pudno nga agnignegosyo. Dora, Amom ka di ti lugar da. Wan, naibaganan idi kanyak no sa dino ti lugar da. Ket, amom ka di no anya barangay, wenno anya adiso, tapno nalakam ko maamasapulan. Malagip ko tay naibaga na idi a barangay. O sige, sa pulam. Kuyugan na. O sige, inton day off ko, mapanta. O sige,
Kuyugan nak nga rod tamapanta. Uray day tanti ilang anak iti trabaho. Uno ag failak laangan iti live ko. Nakaululimag ka dita. Anya ti pampanunutam. Wano, maulaw ka. Kasla kayat ko ti agsangit, Dora. Ngamin, ete pa nagriknak kat linong kunak ni Nelson. Ay, Sa bagay, nabiit kami pa ang agayan ayat. Iso adyak amo dagiti daddo mga ugali na. Wilma, Kat sapay la kumata nagbido taklaang iti atap ko. Sapay la kumata talagang ay-ayatan nak ni Nelson. sapay la kuma, takasta at talaga, Wilma. Ay, sa bagay, kasta nga minti talaga nga agay-ayat. Agbalinda abulsek no daduma. Tauray madi, mayat latta para kadakwada. Ne, adda masabat ta alalaki, Wilma. Agdamag ta, ang mga nom amuda ni Nelson. Sige, ni adaytan. Naimbag nga oras mo, ading. Adda ka di amom nga agnagan iti Nelson Nigan? Ha? Nelson Nigan? Wen. Amam mo. Sa dino ti balayda. Sige lang, manang. Magnakayo lata. Ket madanon yung tulaangan ti balay adakkel. Anapinturan iti light blue. Dayjayan ti balay da. Adda ka di restaurant a negosyo da? Kwa. Awan mo ti amok, manang. Agyaman nak ading O sige, agpatuloy kami nga rudan. Agyaman kami kan ka, ading. Awan ang yaman na. Awan gayam. Kapkapin ano yun ni Manong Nelson? Gayam na kami. Umay mila ko masarungkaran. O sige ading, agyaman kami manan. Mayat dito'y ayanda Nelson Aduti kay kayo da. Kat pasig nga agbunga iti prutas. Adda ka aguyabano, mangga, abukado, kan daduma pay. Ay, na. Ada aso iti balay apapananta. Ay na. Hey! Salaki! Hoy, Ay, hey! Agyaman na. Kunaklakit din no umay na takagaton day tanga aso. Ano ti maipay ko kada kayo, apo? Ada ka di sapsapulan nyo? Kwa, ni kuma Nelson. Kaya't may amakasarita. Gayam na kami. Ni bayaw ko? Ay, kwa, naganak di asawa na. Kat adada ita iti ospital. Anya, Ni Nelson Nigan? Adda asawa na? Wen manang, kabsat ko ti asawa na. Ha? Kasta ka di? Anya nga ospital ti ayanda, tasarungkaran mi. O sige, ibagak kada kayo. pinautangan ka iti kwarta. Tako nam apang nayon mo apang negosyo. Ngam anya da ito nga inaramid mo, Nelson. Pasensya ka ni Wilma. Di kagdanag tabayadak to ti kwartang. Sana natuloy ti plano ka negosyo. Pinalpas mi tayo balay mi. Pakawanan na ko ma. Kaya't ka di asawan da ita, alino ko naklagayam. Pinaayat nak, kalpasan na, nang ikalaysa ka iti sabali. Impagarup ko kami na maliklikak ni Lili. Ngam saan mo't gaya. Manakimisa kamay, saan ka di? Ngam apay akastoy ti aramid mo. Kas iti dayta, kunam aliklikam ni Lili. Ngamin addan songsong batam kan ko ana. Sa ita, pinayat nakmat. Di mo ka di amo asaksak tamlang tirik nami. Pakawanan na, Wilma. Ngam nalabit ani Lili tinaikariya para kaya. Pakawanan na ko ma. Nelson, Plano ko tumapan iti lugar yun. Apa man na makaruwarda Lili ito ospital. Takasarita ka. Agkidawak iti pamakawan. Agi amo nagtanda ka ita.
pakawanan na ko ma, Wilma. Anya ngay nga ron. Nasakit man nga aglonan. Nga maawanan ti mabalin ko. Aglonak, asaan ka para kanya? Kat sapay lang kumay ti Diyos. Tatulungan na. Tapno nalaklag ka ang makalipat. Dagiti pan nakapa ay adumtang iti biyag tayo, kat nasken laang nga intay aklonan, ta saan nga amin akayat tayo, kat maipaay kada tayo. Ti Diyos, amo na ti maiparbeng apara kada tayo. No makita na, amayat para ken ka, ipaay na. Ngam no saan, oray kanayon mo akiddawan, talaga asaan na nga ipaay. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.